Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Mawlangwir Sports Club mentakasngi ka arpo artarik uyayong araja arpasau. Kalayo ban penhap perdano ya kalempung ya lekai ka bahedu hakathan ka batip kum ka Mawlangwir Football Tournament araja arpulai arpasau. Hamadan Roboling do Sidesnat Mawlangwir Southwest Kasih Hills District. Kajingyo ka Golden Lion FC banra ya ka namla du hakani kalempung. Kade Hadien bakalala ban Pynliem no ya ka Shillong Lajong FC da arko la iway. Yakini ki kol jong ka Golden Lion la yo ban thap da ushani soktung haka minute ka bah nyo pusan bat uje nong tudu haka minute ka bah khandai pu ar. Yakanam best player jong ka ni kalempung la yo da ukalen lingdo jong ka Shillong Lajong. Yakanam best goalkeeper la yo da ubadan Chetri jong ka Golden Lion bat yakanam top scorer la yo da ushani soktung. Yakani kalempung hakani ka sngi lawan ban penhap perda da uba Hamlet Son Doling President Meghalaya Football Association haringkat kajingdon uba Mandilos Nongbri kumu sembut kongsan kinong kitkam ka Mawlangwir Sports Club ki riurang ba bat kiwei